ole pathian thu thiang lim ilo ngai thang u mathaya bunga changsom pathum leichi inni ni masela chi hi adak to chuan inge anti alle ang chuta china chu hetilai thuwa hianin kan hmu ani mathaya busom ni le pariat changsom pakwa chuti chuan kalula nam tinami zirtira siam ula pale fo pale tharau thiang lim minga chuan baptist ula thu ka pek zong zong chu chu pom turin zirtir ro u tin ngai te u ekum in khovel to thleng poin in hlena kaumze u lalpa min mangai em tu engkim ti thei om lawata om min din tu ngei khalalpa chibai kan buk chi a kan fak chi a kan choi moi te ni zanina iko thran hote hey abe ro thu zirte zir ho thein nang man min shruai hena lom thu kan ya kan khovel din munin azir lawa wangin kan du emodu lovemo cyber church kan luta lalpa min mangai em tu kenin van duaina kan ruat mangai na lan tir tu ti ang khan lo ni sela rang rang atangin in mungai mi lo te tian I thu zir ho theiten min siama inena lom thu kan ron soye zan ina kan thu zir tu hian in kan nuna ra tha ron chua sela lalpa min mangai em tu mission rong bol na lama po din tharle kan lo ni a siam tharle kan lo ni a ti chakle kan lo ni na turin zanina hel zoom online na berwal thu zir zong zong te lalpa mimal tinte kan thilunga tharau thiang limin thu seila atharin lalpa nang man min tin tharle ve khang che tin hena kan ron dilani lalpa thu zir kan nei chung zong in internet line thatak kan ron dil bok che ikut thiang lim kan ron kol tire ifa pa thole isu krista min thiang lim hena kan ron diling kan ron thene amen hello hello hôm nay cô sana về là chúng ta cần lo cái mày cái gì chú mission field lama trang cái point ron lu kan mulu maya lo maya bukan field la trang cái point ka kan mu chewa kan lo lom chewa arun chala trang cái mission field director in basa cái ko in tel china jadi he mu ni lo kan te ting ka pusia mahlung leng kan upa min mai min han tel puya kan lo bi chunga kan lo tat mai wani email mu ngut ko khanuam kan ti le ma ai chunga kan lo tat mai wani chuan zain chu kan tu pui hong tu tur ko phorin ka hian bo sai tha kan retail lai tur te ko ngai tai la zo na te po kha angai chang te po mai theya chuan hlik takin point mun han kan tu manga hei zan dangain kan phuran yang atran kan tran phat atangin somru kan tling trep maya alom he maya reverend si vanlal dika kan so manga ain peito tur ka ngaya an PowerPoint te tur ngai taila mission han ti chuan tang bal deni sa te pon ron langa lo ko meni hi missionary teran ngai sa ne me mele antan in pm mai kha ani ko kan ti kan soitel du tok buka putika lo somang kan pe ole amasayin in zavayin sibai ule zanin chu mitin mil topic kan soidona mitin mil mitin ina kan soi thei zir sang le zir niam poina kan soi thei mission chanchin mission lama din thar le chul na te kan din thar le dan tur te poni mai theya chung te chu kan soi don ani hey nichina ha kan hanin buat sai map mapa screen share a hanti ve rang kha kan tuma tlangwalal ma chuana tan puina in kan na hlo cham tlap pek maya abuai thak le mai in zanina he
zoom chim tu te po hi kan phur tlang in ka khia a kan thu pui kha kan la the renga nga ram thim rong bol na din thar le na kha ania BCM mission rong bol na din thar le na te po kan ti anga kha upa f thasia ma omen min te kalam do ne mani o ma pu yaram hlun te kha omen ki ma chak chuak te kop te theu te kan hlom em kan hlom vek thil pakhat ka han soi du le chu azia tu reverend bizir sang liana nan mizo mission director hian kumina kan beirul thu pui zong zong hi azia ka athakop maya mi pakhat sul nuani hi nikum ain zirpon wa maro chu a eng zirlai po hi adu ang zong zong aziak lo ti hi he zirlai bu kan chiar hiam kan mutheya abikin mission rong bol nam ngat thei hi chu adu khop phi aziak lo chianga munin a permit lova adok le chuanin hetilaya mun le muna apu te kan om tlat maya soi in thlun chin po aneya lo mo o ka ti dewa amaro chu mission masom na tur hian soi re lo turani zan ina tilaya lo om ho te po hi ka som chewa zan danga po ha ka du ai ni nin thlunga maro chu mi pakhat khan kan soi rei deuh veka zelana anial po kanin nialanga hei voina ngur te kop te chu ka fiama arnab goswami debate ang te po in kan tiang chu mo le tulo ni te chuanin headquarters lama keini khai pa te po kha chu tiang chuanin ti min ti lo ni lo mo te po kha min han ti bong bong ma ula ka dong song thiam veka ni ti kha ve na te po khan min lo thredon nia BCM kan ti hian a big takin mizo o BCM mission kan ti hian a big takin ramthim rong bol na kan han ti khan mizo nam po na rong bol na kan soina ni ti kha ria ila chu kan ria theu angin sang ka zakwa somthum pakua khan a intana ni kha amaro chu mi ma a han hoikir lok ka du chu thok tu buat sai na lam hi kan thu pui ziak tu hian aron ziaka pu buang ate hun lai in tir ko tur buat sai nan kum thu man manga an uluk mani chu ba ga BCM missionary tir chua ponga kan man mo tu training nei thaman lovin kan in tir zung mai te kha aron ngai mo a alom om hle in ka ria a tu na ero ma kan son ta de leka sang ni som le pasaria tong khan training po mumal zok zela kal kha kan han tum ta a thok tu buat sai na ko nga hian han soi bel kan du chu training program thazok hi kan la zong zela tu na hian ani nataka chuan training lo chu missionary tharlak tu ra hian tu ma intir kan tum to lovani hey kumina khan AICS how to pa kan principal za om tak khanin advertisement a khan ron chua diploma in mission studies kha zir du te tam khan kha deal tu kan om lo nge ni o katia headquarters lamatanga ti kan tum dan po chu tho chu ni missionary tur kan la ri don to lo mission training tur kan langa chu ta tang chuan kan thang to jok don ani in hei ba ka hian tu na hian missionary training manual hi buat sai mekania kan pe trap to in karing ani an tho na tu ram le nam mil deu te a ruam man te kan tuma tin kan missionary trainees ho hi discipleship training kan hanti ang aya hetilaya hianin bonhofara tongkam te kala a costly discipleship
zirtir ni naman to tharau sang turin kan missionary te hi train kan tumani system thatak nuaya adot lea kan fuai tu kan thuziat tu ina asoi le chu ma ni ke ding thei tur ko than buat sai turin arami thok tu te tun ayana sazo ka buat sai ngaya ni ti kha evangelism chunga aron da a adot lea chuan kan missionary te nan thona nam tong an thiam tok lo hei wang hian mission rong bol na lo tin tur angin a lo ting thei lo atia heta hian han soi bel le lok ka du chu tilaya karon tar lan ba ka hian an tho na nam tong exam te po hi kan buat sai ve a thina na amaro chu an failing eng tin nge kan tiang an passing eng tin nge kan tiang ti kha engma ruam man na felo om lo heng te po hi ruam man na talpui chok mek ani a missionary te tharau lam nun din thar fo hi atulani training program a spiritual reformation hi kan mangdu khela mu mal taka kalpui angai tlat hei mission spirit nei tak tura ruam man na siam training na kan lu hian mitam tak chu critical talk le khiam kan lo chuaka system te kan thira kan administration te kan thira du khoblo na in kan chuak de ma fo maya hei ai ma hian diploma in mission studies a hi chuan ni china kan soita kan khanin spiritual taka kan kalpuya costly disciple anni theina tura kan buat saya ngaya ni tina dot le chuanin missionary te kan duat lutuk hian evangelism lama hianin har sana siam them o katia chuti ruling kan missionary te nuam sadewa kan riatin kan thik le deu boka heta hian ko than ho te ka address duani missionary te kan tuate ema engemo lo tok se a kan chiao awa alom om lutuk tlat heta hianin tilaya headquarters lama assembly levela afong vuan tu te po kan lom khop mai ama ero chu mi hringan ni vea missionary ten ni wanga phe om tlok tlok tura ngai mission vei engemo sa thi kan la omem o ti hi kan zo na ni fowani a chan chu engemo nuam sadeu le cheng nuam sadeu le nei nung dewa kan thria thi kan thik le ti loya ami pui lampo hian kan mission te kan chei bol ta na hian kan film khur de lek angaya tin hetilaya khan soibel du ka ziat lan lo chu foreign missionary le ram chung missionary hi ko khan ho ten in clear fo thi ka ti dot mai do na moni le foreign missionary chu in ngai sang ram chung missionary tui chong ami te ro tlang uwe sami te in ngai sang lo in maklutuk kan ti bol te ang hei hi mission kharau na dikani do na mi ka tiani chu wangin he planning a chuan missionary categorization po hi ti bo kan rilu kani category 1 2 3 ti te special category ti te kan ti bo vek do na ni ringot mai na kan chu rual lo lu tu kan ti ani tin adot le chon missionary te hi ram riak ang lekin kan ngaya moni chu ti tur hi ania hei wangen an ma ni a po chu tianga in ngai na a om de wem le kan ti an ho man lutuk an ho chak lutuk lung lei zo tlanga convention kan neya ka thu soi chu hei hi ni tlong phai nul siam ram riak ang leka hian in ngaya moni a uai nei don an tia chen omai nei don a kazinai nei don a chu tiang khat tiang re cha chong mai hi kan tu ma an ho man lo ti hi kan riat a thao me tin kan ziat tu hian mission school aron soi boka planning commission 2000 card he ti hian plan asiama mission field tina english boarding school thadin atia
tra ti hi poi mo em maya quality education kal puya English medium din kan tuma tin planning sang ni som pakata khan ko than phun le en kol ain education lami kan ngai poi mo hei hi kan ti dang lama tu la ni an ron ti vele thunga ko rani kan da masak atu la ni an ron ti vele thunga ni ta hian kan soi bel lok du chu hei hi ni mission hi enga tinga in thak le in ti ni mai theya kan ti hlom thina ke po ka lu ma hian ka tit fo thin ani amaro chu mission chu in dongang hi kan nia strategy rang apply kan nia nikuma kan strategy kha kumina amman tlak le to lo sipai anga lowin ngai la chuk zonga ka changte oma chho zonga ka changte oma tin phei zonga ka changte oma hei hi mu mal lo lutuka khongai takin min lo ngai sak lo ula alom om hle tin kan Beirual thuziak tu hian hei thade dewin assessment aron beya evangelist teacher zaruk somnga pani kan omek line evangelist hi somruk pakua chau kan nei thungani ka soingon leang teacher ti ringot khan sikula kan roi zirti na na thoki mi zaruk somnga pani anom lain ko han phun le chom le en kol nun konga apuma hun mang tur hi mi somruk pakua chau kha kan lo nei maya hei hi kan veina rei to a ke ni office lama tang phei chuan mun lia then mun thum hi teacher an nia mun lia then mun khathi evangelist an ni ti in kan soi thina evangelist hi kan ziak tu chuanin 9% chawani aron ti thungani a in ang thuakang ko ran hote bengkhon ber hi sikul result tha hi aniem o ti te po hi kan ngai tu thina evangelism atan school hi atong kai tak zetem engtia kalpui zel tur nge ti te hi reverend bizir sang lian a hian aron soya ti chuan ke naka han soi bel vele du chu mission field ram chung mission field tiamin school te hi kan zir chianga spot verification kan nei liang to tu na hian he evaluation bel chan hian school enge mozat chu khar tura ruam manani khar hrim hi kan tu mani lo khar tura ruam man ani na chan hi oma zan ina hian soivek sena ni lovang chu ti rualin attend chu kan khar lovang khar lo tur vek ro hi chu kan thuam tha thunga school omna feel reng budget za asom thum tal hi chu sikulina tum ve thei hial tur buat sai hi kan tum dan ani thung ani adot le chuan kan missionary te evangelist teacher le evangelist te aloin buk hlei lutuk hi tuna hian mission din thar le na tur hian siam that kan tum me ka 50-50 zong in nge kan kal don ti ero hi chu assembly thu ni sela tin ko ran chom na lam na hi reverend busy ra hian ron ziak le a kan rong bol rei to ngai tu in feel lama kan ko ran din te hi an la pui ding lovin ma ni ke ding the an lak tam lo le ati ani kum sa ka za ko somruk pariata raba fila kan luta voin thangin ni zo ko ran tel lovin an la khosa theilo kum somnga liam ta hang te kan ngai tu nguna poimo em reng ani aram mi te mu mal zok le na sale zola buat sayam nga ya bikin ko ran hruai tu din hun chel thei tur le midang te kai hruai thei tur hi chak taka kalpu yanga ya ni an ma ni ke ding thei turin an eizon na thleng po kan ngai tu pui a kong kan ko mu anga ya ni ti te skill training thengin zirahian aron ziak bok ani hetila kan soibel du lok achu aram mi te leadership cher chung changa hian tuna hian kanin hong chho zela AICS a po hian feel a train andamana tang thangin
pathian thuzir tur chom mek kan nei ani tikhan hemi Red Cross ti mayang kan han pe khi keima bel chana zelania feel hon bel vak to lo hian kan tho mek na feel ko than te hi ko than pui ting le chua san thei tura tu na tang chuanin kan buat sai tak ka poi mo ani heti hian ka soi thin seminar le consultation a mizo chu nang ta chi kan nia kan hre thiam maya ka soi po hre toi nom mai thei kan ta zela Reverend Katie chung nunga na ta sualo Reverend bi thang china na ta sualo Reverend Chalbuanga na ta sualo putlom lo na ta sual boklo puvela na ta sualo akala dik trap purinan ata sualo akala dik trap keipoin kata sualo ma seng heta hian leking kan neya mai thel ata atlalo thungani ta phuilo ta tlalovin kan ta bel zela missionary indaiti reng omlo ngot mayani atot le chuan ko han puitling te na hi tun ma chuan kiruk kithum kan nei thina three self santi thina chu mission lam ke mani phak to kan zirvezel na a hian hei hi three selves alone turani lo six selves sani turani kan titani self governing self supporting self propagating kha mana kan pomtan khani mithiam te bel dan choi hi ni theologizing self missionizing le self caring hetila hian soifia lokadu self propagating le self missionizing danglamna self propagating chu anma ni tual chung in chom thei tura leader cherania self missionizing chu nam dangte cross culture mission na thok ve tura buat sai an ngayani self theologizing pubuang le sap upa khan ziak le chiar te min zirtera a ob te min siam saka mizo grammar min siam saka mizo dictionary min siam saka ama ero chu mizo theology ero hi chu min lo siam sak lo tuna chuan an ma ni nam mil nge ya pathian thu ol sam le fia taka an pom dan te hi zirtir kan tuma hei hi hetiang ang taka ko han pui tlinga kan cher chuak don ani chuan kan bun na fi la yan kumza po bungila aman thowani ti kha ngai tu ila ram khabwai talo se BMS po khanin kumza hi min cham chil mai theani sang ka zakwa somsari pasari apizo muani a ho chau khani ya kumza don tho kha min cham chil tlat mai ani iman mo lutuk lawang u le buzira soizel kan han soinon thuak zel ania assembly malak na pia lama ko than ho tele mission field hi aron soya assembly malak na pia lama ko than ho ten mission field lama kut kan thak na sa hle he hi ngai tu chian ngai zanina he zoom tu te hian ngai tu na in sen tak ngai ani ko than ho ten kut kan thak na hun le mun tur ngun taka kan zir chian masak ngai spoon feeding nau te choma feel kan kalpui reng te hi khang six self khentir theilo tu ani theyang em oti te po hi angai tua ani nge ya tin assembly ruam man na siam te ngai chan le thop te po hi apoimo thu kha aron soya pastor soyom takani keina ka hanbel vele du chu ko than ho tele mission field kum sang ka zakwa somthum pakua ko le siam atir chuak tu tharau kha kan ma mo le to katiani tharawin rong bolang lali suan chanchin tha zo hana zia ka kan huwa bu ati le azir tir te bu ti lo inang lowal lo ati le azir tir te lo ti alo inang lowa so ati le azir tir te so ti alo in ang tlat lo
la li suwa cho ti te bu te lo te bu lo le cho kan ti pui ve thei tur chuan ko ale sia ma te tir chuak tu thara wa kha tun lai ko ran ho hian kan chan le ngai ni let us go back to the spirit who sent out ko a en siama ka ti du ni kan iai mai the ni ma se la kha spirit a kha tharau bo zon na turatan hianin alla powerful berin ke ni chuan kan ngai ani engwang mo ko le siama tir chuak tura thil tlang presbyteria anrel khanin mission hong tura mission field hong tura anrel khan budgeta anlo da reng lo budget an clear lo tui guk takam chian clear an rong bol na tur kha chu ko le siama ril ru chia poni engzan ngen lo don pay scale an en lo advertisement an ziak lo ko le siama te focus po tui guk le takam thowani mission chia khan focus ngar ani bermai le ti hian ron soi le aram thim veina kan vong nung zel donem ti tani atop beratan chuanin rong bol na ama aya lian zokin kan kalpuya missionary le mission field po pung zel ko ran ho te point mission field a kut kan thak na sa adot le chuan heti mek lai hian tun maram thim veina tak angkha ala omem kan missionary te po hian kan mi masa te kha an phatalowem mission lam hla te thu pui te po hi khom pui ni khu te hian awa chuakin kan va mangai tameu om lo ve ti te hi ania adot le chuan kan rama social issues sang hi chona lian tak ani awangin ram thim rong bol na lama te hianin kan tharau hi min lo nuk niam deuh reng emoni le ti te hi ania kha khani sela hemi hetilai zo na pan ni pathum ba ka hian ka han soi le du chu ram thim veina kong vong nung zel tur chuan human resource management ngai ke an ho tu pa ber hi pastor kanidai theologian kani management phek khat po chiar lo kania enga tinga mi pui lam kha transfer te posting te inpun kan ti chuan thiam heklowi ka thiam lo valo ka thiam zong chu thil dang da ania human resource management ka thiam lo hei hi kan zir chopa kan han ti no atha theyang berin ti kan tumani tin heram thim veina vong nung zel tur hian te po kan ti nok anga ram thim zai pol te po kha din thar le teng uwa ka ti ani mana chuan om thin hei kan zot den kan senior te nima sela BCM choir alo chua tak a khan he zai pol hi alo top ta a tu na hi chuan mi hring po kan in dai le to bokaram thim rong bol na min chou tur hian ram thim zai pol te po hi iden vele tengua ti hi thain ti zong emo tin mission department headquarters office te po kan tia lama thok tu te po hi tharau lama kanin siam thar zel hi angai tlat maya hetilaya hian ka kal let le lok dua atop na tan kan chiar non nge anga number pani na hi heti mek lai hian tun maram thim veina tak angkha ala omem ti lai takahi han ti lai a hian chiar lang hian ka dua ka in buat sai na hi kan zir lai buina soyang hian mission movement nor kal tu kha har nani sang ka chakwa som thum pakua thil tlang presbytery mission veitir tu po kha sang kha chakwa som thum panga har na lo thleng kha ani om mangai o ti in kan senior pastor te reverend dr cl minga te me po hi ka koma ani mai om mangai ative a van duai tha kan reng tak chu mizoram a hian kumsang ka chakwa som ko chawa bethel camping har na ba kha rampum huap har na min nor mup tu hi awang ta le
kel kang har na kha alo chua ka kalom viu maya amaro chu kha po kha tual chung ko ran ba kha a han kal te chim te po khan an pukai tamang lo tlat maya tu nai ro chuan khatial ang har na kha kan tem tam lo hi mission lama hianin veina te hi hei hiana ti tlat niam em o katia amaro chu thazong hianin kangai tu ram rama assembly ni khua kan upaten budget sesona an en masak ber chu budget engzat nge mission budget ti hi alani ani hei hiana en tir chu kan ril ruwa mission chu alalian hle ti nani chu ba ka mi mal chung kwa tual chung ko ran le bial ang point private missionary chom assembly level atanga in kai ruai na siam ngai khopin mission tan hian kan la in phalatuna hianin avain private missionary hi za thum som thum paruk vel kan nia chumi ba ka chumi atanga hemi field chom ko ran chom mi tiang field chom te school chom te kan pai chuan private missionary hi za som nga pakhat an omani chu tiang vel chun ni a mission hi kan la vei viau ati theya amaro chu hei hi veidan dang deuh em miang o katia tun ma kan hriat ve phak sang khat zakwa som sari chho anga ram thim han tra pui tlok tlok le tlai war pui hial te kal chuak lo thei lova in ngai ro hi chu kan wang ta em ringot mai ani ato na beratan ko ran ho te ne na challenge ka siam du chu mission fee la kan school then khata hian science le mathematics zirtir thei kan lama mo cheu kan fa te zinga le khathiam ber heng kan mamo te mission mamo te phuruk tur hian nakuma AICS diploma in mission studies zirle tur hona hian kan the chuak thei don em nge ale khazir chak lo ber le hrisel lo wanga BA zo ve ngor ha kan the chuak le don chu ta tong te po chuanin kan in pek lo te hi kan ve lo te hi kan te zel anga yani adot le chuanin nichina ka soi to kha kan leking human resource management hi fel trap hi kan dua ma se kan thiam le theina hian atlin meulo ti hi kanin hu chuak chiang apom po kanin pomani human resource management a fel chuan financial management a fel ngalang heti takama mo hi kan fa te jinga MBA thatak azir lai po campus recruitment neya company ho dor light first class MBA te kha kan the chuak thei don em mission vei via wa ma ni taksa ngai hlan ngam engza ngai om tangka the chuak zong chau te hian in mission hi kan vei tamai nge tangka kha kan du lo ni lo chu mi om zia chu midang tho tura mission vei nge kan ni ke ma ni tho nge tura mission vei ti hi kan fa te le kan u nau te adot le chuan mission ma thok tur hian tir chua in khoma hian eng ang thin lung puin nge kan tha fil theng chau nge kan tha than theng ti hi ka ti du dan ani missionary tir chua in khom kan nei reng hian ke chu ka sun ngal mia kan nau te hi chu wangin nuk ul treu hian tir chua in khom reng hi chuan ka om thin o thana an liam mai don sia heng nula tlangwal mel thatak takiti in tiang chong ka sun ngal mi ani he tiang hian kan fa te hi kan surrender ngam tak takem heng hi bible alang vet abrahaman isaka lan na te kha ingai tuang u ole heng ka han zo na te hi mi hring lam te dan ang khan in lo ngain karinga ami hringe mai a thiam han ti te chu kan ti ni mai thei ma se pathian tan hian a tha nge kan pek phal a chia first class nge second class nge third class
chu wangin atisa em a ingai lo teng u khai soi tura tam mai kha khan ni mai te se kalome soi ho tur hi kan chiar chua ka nge kan malam huna hian tu na kan mission ve na hi ko ran ho ten kan vong nu reng thei donin kan in ring lo ta ila engtia lo in buat sai tur nge nia adop le a chuan kan thu zira tang hian kan ngai poimo zualte soi ho ni bok se ti kha ania thum hruaya ka soyang deuh khanin i in phalang u anial te po khain nial rap teng u ti te kha ka han bel in ka han tuini du fra mani kalom lu tu ke